Ven, sentate. Que pasa mañán? Que non hai cole. Non hai cole. Por que? Por que, Zulema? Zulema. Porque é o día da letra galega. E a quen recordamos mañá que é o Día das Letras Galegas? A que persoa? Antonio Fauras. Antonio Fraguas. E Antonio Fraguas de que traballou? De era? libros. De libros. É que... porque escribiu libros. Sí. Era un profesor. E era un profesor. E sabedes un libro de Antonio Fraguas? Sí. Era muller. E o policía o levou. Levou Antonio Fraguas o policía? A Garda Civil? Sí. Na caches. Sí. Bueno. Sabes que son nenos disfrazados. Eran nenos disfrazados que nos ensinaron a vida de Antonio Fraguas, verdad? E o policía garouse. agarrouno. Mira. Pero o neno era policía. Bueno, era a policía, porque estaban facendo a bandeira de Galicia. Azul. Blanca e azul. Blanca e azul. Blanca. Unha raia azul, moi ben. Aquí azul. E tiña tamén Un escudo. un escudo, moi ben, Laura.